Dame i gospodo, dragi gosti, dragi posjetitelji, dobro večer i dobrodošli na osmi po redu susret otočnog folklora koji se evo ovdje na ovoj Lješnjačkoj pijaci događa. Prije nego nastavimo ovu raspjevanu i rasplesanu plovidbu po srednjodalmatinskim otocima, dozvolite mi trenutak za par riječi o samom događaju. Susret otočnog folklora je manifestacija koja je već 8. godinu za redom na zadovoljstvo svih učesnika, vjerujem i vas posjetitelja, nastojimo povezati naše otoke folklornom baštinom. U tom našem naumu imamo podršku općine Jelsa i turističke zajednice općine Jelsa, kao i redovitog sponzora našeg kulturno-umjetničkog društva, Hvarskog vodovoda, na čemu im od srca zahvaljujemo. Večerašnja ljubav prema svom otoku, plesu, pjesmi, a i nadasve folklornoj baštini. Tu pred vama na pozornici predstaviti društva sa naša 3 otoka, Šolte, Korčule i Hvara. Stoga ne duljimo, iskoristimo ovaj dobar vitar, odrišimo cimu i nastavimo plovidbu kako smo i započeli, i to pjesmom ove naše Klape Frecija, koje su članovi kulturno-umjetničkog društva Jelsa, koja je zapravo otvorila večerašnji program. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to Jelsa and welcome to the 8th meeting of Islands Folklore from 3 Middle Dalmatian islands, island of Šolta, island of Korčula and island of Hvar. We want to show you all the beauty and richness of our folkloric and cultural heritage. Enjoy with us this evening and once more time welcome to Jelsa. Ne šporkaj mi kužine, jer ću taj proštulino. Je mala sam tragoga, rumenu jabuku, susjedi mi govore da ljubim drugu, susjedi mi ne šporkaj mi kužine, jer ću te proštulino. Ne šporkaj mi kužine, jer ću te proštulino. Ona neće pit kafe, vengo, čokoladu. Ona misli šempjasta da se novci kradu. Ona misli šempjasta da se novci kradu. Bišća mi vanka iz kuće, jer ću te mažininom. Ne šporkaj mi kužine, jer ću te proštulinom. Ne šporkaj mi kužine, jer ću te proštulinom.
oči, što mi sjaju i u noći, da ja vidim tvoje oči, što mi sjaju i u noći, što mi sjaju i u noći. Mare moja, moje koko, na te mi je palo oko i na tvoje crne kose čuo je sam da te prosem, čuo je sam da te prosem. Upaju se mala, upaju se mala, upaju se mala, narančica vije, ni to vitra ni to od vitra i mala, ni to od vitra i mala, ni to od sunca žarka, već divojka mala, već divojka Šetala se jelica i ive, mahoj rožice moja. Šetala se jelica i ive, fiolice moja. Sve od bakra do Trsata grada, mahoj rožice moja. Sve od bakra do Trsata grada, fiolice moja. Vriki su joj robu kupovali, mahoj rožice moja. Vriki su joj robu kupovali, fiolice moja. Dva prstena osuvaga zlata, mahoj rožice moja. Dva prstena osuvaga zlata, fiolice moja.
jer ti moraš dobro znati. Od Javara rič sad dobi da se bojni ples izvodi. Ima srce, kapitane! Rič Javara je zakozdane! Evo ruže sve bojno! Ja ti vraćam tako! Sve se sa dobre stavlja, ja tebe sad pozdravljam. Kapetane, vojska spremna je svida broju. Hvala, sve u redu. Oj, vitez moji slavni, budite mi sad pripravni. Nek se svaki Ira najde i u ples sa mnom nek dojde.
Pozivam još jednom sve sudionike susreta da dođu ovdje na pozornicu, da vas svi skupa pozdrave pošto ste došli u tako zaista velikom broju i puno vam hvala na tome. S otoka Šolte stigao nam je Kur Šolta, s otoka Korčule, folklorni ansambl kompanija iz Vela Luke, s otoka Hvara domaće manifestacije kulturno-umjetničko društvo Jelsa. Pa, evo sad kad dođu svi na pozornicu, pa ćemo podijeliti naravno i priznanja predstavnicima društava. Priznanja društvima dati će donačelnica općine Jelsa, gospođa Vlatka Buj. Koja će usput sve pozdraviti i izraziti dobrodošlicu folklornom društvu u kompaniji iz Vele Luke. Molim vas jedan veliki aplauz još jedan. Kulturno-umjetničkom društvu iz Šolte, Klapi Križevca i naravno kulturno-umjetničkom društvu Jelsa, folklornom ansamblu i Klapi Frecija. A sada bi pristupila uručivanju priznanja. Zato pozivam predstavnika kulturno-umjetničkog društva Šolte da mi se pridruži. To je predstavnica. Ja vam čestitam i pozivam predstavnika folklornog društva kompanija iz Vele Luke. Je to predstavnica ili predstavnik? Predstavnika, sigurna sam, Klape Križevca. I naravno sada priznanje kulturno-umjetničkom društvu Jelsa. Molim predstavnika. Gdje je predstavnik? To je naravno naša voditeljica Perica Mileta. Molim vas jedan veliki aplauz jer ovo je sve njena zasluga. A mi, članovi kulturno-umjetničkog društva Jelsa, imamo jedno iznenađenje za Pericu, za njezin veliki trud, jer zaista bez njezinog truda mi ne bi ovo bili postigli, to je 100%. Za rad sa djecom, za rad sa starijima, to je zaista, molim još jedan veliki aplauz za gospođu Pericu Mileta. Ovo su naši najmlađi članovi. Hvala vam što ste u tolikom broju došli podržati ove zaljubljenike u folklornu baštinu. Meni je jako drago da su ove godine ponovno došli folkloraši iz folklornog društva kompanija i Vele Luke. Prije nekoliko godina, nažalost, vremenske nepogode, kiša nisu nam dozvolile da vam pokažemo i tada ovo njihovo umjeće, ovo blago koje oni čuvaju, nepromijenjeno već dugi niz godina. Tako se baština čuva, tako ona je neizmjerno blago koje svi moramo čuvati. A ja sam sigurna da taj folklor neće nestati dok je god ovako ovih malih trogodišnjaka i četverogodišnjaka koji vole to što rade, vole nastupati i vole pokazati što smo to naslijedili od naših predaka. Hvala vam svima što ste došli. Moje srce je ogromno.